Iya benar bang. Cuman sampai detik ini dari masa kecil saya diajarin penyembayangan Konghucu itu dengan dupa tuh sampai sekarang masih kepikiran. Dan kemarin 2019 tuh ya sempat saya diajak masuk ke gereja sama bibi saya yang kakaknya bapak saya itu, sampai yang kita makan tuh kalau orang Kristen bilang tuh kayak kue yang rembulan gitu kan, terus kayak anggur yang ibaratnya itu darahnya dia, itu saya minum. Cuman masih minim ilmu pengetahuan saya tentang Islam, jadi di situ saya meyakini udah saya sholawat aja, tapi saya meyakini bahwa Allah itu ya Tuhannya saya gitu bang. Ya, Sunat bang, alhamdulillah. sholat juga selama ini? Alhamdulillah bang, walaupun ya jujur sih masih bolong-bolong bang. Masih biasa ke gereja? Untuk ke gereja enggak, cuman itu doang sih bang, terakhir tuh karena waktu itu ke bibi yang di Bandung itu karena memang lagi butuh duit. Gitu ya? Iya bang. Nah cuman mengganggu sih bang, jadi mengganggu. Ini loh Pak Polo, karena ini kita ada program nih. Disimpulkan aja ikrar ulang, terus jangan mengulangi hal yang sama, kembali ke Islam yang sebenar-benarnya Islam. Itu aja sih kesimpulannya ya Bang Juma ya. Iya. Ya itu aja. Cukup kalau sudah pernah mengakui kesalahan ya kembali tidak melakukan yang sama, ikrarkan kembali, sungguh-sungguh menjadi seorang muslim. Itu aja Bang. Siap bang. Itu aja sih. Karena ada program kita nih dari teman kita dari luar negeri Bang ya. Tapi kalau mau bersyahadat ulang silakan aja, disaksikan orang di sini untuk bersyahadat, untuk meyakinkan diri Anda, ya silakan aja, apa-apa deh. Ya, boleh juga. Tapi di KTP-nya Bang Polomen apa? Islam kan? Islam bang, Islam. Iya, berarti nggak ada masalah secara hukum kan? Yang penting kalau misalnya ada ini ragu tentang keislaman, nah tahu waktu itu saya sudah murtad atau gimana, sekarang intinya bertaubat aja. KTP sudah Islam, meyakini Islam, Allah diyakini sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, Yesus adalah manusia ciptaan Allah. Ya udah aman, selesai berarti. Sekarang saatnya untuk kemudian bertaubat, taubat, istighfar, dan jangan mengulangi itu lagi. Betul. Itu aja sih. Siap bang. Mau ikrar ulang sini boleh, mau ikrar sendiri nggak Pak? Ya mungkin untuk saat ini kan juga kayak Bang Juma, selalu saya dengar debat atau tausiah-tausiahnya ini, jadi saya mengikuti Bang Juma, jadi pinginlah dibimbing gitu, jadi biar jalannya lebih bener gitu. Mau dibimbing syahadat? Mau dibimbing Islamnya? Islamnya kan Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diselesaikan dulu Pak Polonya ini baru kita pindah topik Bang Juma. Beliau udah pada datang nih. Iya. Seperti itu ya, Dek. Nanti kalau misalnya mau belajar tentang Islam, boleh ikut. Di daerah mana tinggal? Untuk saya pribadi di Cilincing bang, di sekitaran Priuk bang, Jakarta Utara. Sayalah. Ya itu ada Bang Handi tuh. Nanti ikut aja di API. Kita ada Ustadz yang ada di Jabodetabek untuk pembinaan mualaf. Saya di Kelapa Gading Bang, deket kita. Jadi follow saya aja, berbagi nomor ya, oke? Siap bang, saya izin follow bang. Oke, kasih nomornya ya. Siap bang. Oke, makasih. Sama-sama bang. Kembali ke Bang Jibril, silakan Bang Jibril. Iya, jadi untuk Iwan Villa di sini, abang-abangku di sini, Calming Delight sini, Mbak Carolina, anggota API Internasional juga, sama Bro Abdullah, beliau udah revert, beliau udah Islam, beliau mengimani Islam dan udah jadi apologet. How long you've been a Muslim, Bro Abdullah? 8 months or 1.5 year? I forgot. About 1.5 years or so. 1 tahun setengah. Iya, November. Iya, 2002, setahun setengah berarti. Alhamdulillah. So ya, kita mau mulai aja. Dia udah siap untuk open kamera dan seterusnya, Bang. Oke. Bro Abdullah, can you open the camera? Bang, izin Bang Jibril, followersnya kayaknya belum cukup, belum bisa open cam. Jadi mungkin teman-teman di bawah bisa follow akunnya.
Oh, yeah. You need at least 1,000 followers to open the camera. Can you open the camera, bro? So you need 1,000 to open the camera? Yeah. It's not letting me. I can switch accounts. Oh, you have another account that have more than 1,000? Yeah. Oh, dia punya account yang lebih dari 1,000 katanya. Brother Sorry, Jibril, I thought this would let me do camera. I don't think I'll so. be right back, inshallah. no, Alright, alright. let them add. And while waiting for that, Bang Jibril, we have other brother Bilal ibn Rabah. If you can see him down there. Oh, Bro Abdullah, just stay. We're asking people to follow you right now, so you're gonna be able to open the camera in a minute. Ada satu lagi yang mualaf tadi siang, Oke. Bang Hus. Namanya siapa tadi? Bilal ibn Rabah. Oke, ada. Ya teman-teman, ini kalau ganti Iya, akun lagi okay, good. Alhamdulillah. turun nih. Ini tinggal dikit nih, sisa 100 followers. Mau dibantu teman-teman di follow juga sama Si- ini Calming. Si Udah. Bilalnya ini memang Catholic. Assalamualaikum, Bilal, brother. Waalaikumsalam, bro. How are you? Good, all good. So I missed it. Like you did your shahada today? A few hours ago, I actually did take it. Oh, dia beberapa jam yang lalu My panel. dia ambil syahadah. Karena debat sama kita dari subuh kemarin, Bang. Masya Allah, luar biasa. Dari jam 4 pagi sampai jam 11 siang. Habis itu saya tidur, dia syahadat, saya tinggal tidur. So all good, bro. So can you show us your Bible and Al-Quran and all that, because I think people wanna see. Wanna see it? All my Bibles? Iya. Jadi dia mempelajari, Bang. Jadi sebelum ini dia Protestan. Give me one moment. Jadi sebelum ini dia Protestan, habis itu dia Katolik, dia mempelajari Katolik, habis itu dia lagi belajar Islam, ketemu kita. Nah, habis itu ya kita dia ada ayat-ayat yang dia tanya tuh yang agak ribet sih. Tapi ya alhamdulillah dari pagi ya, dari subuh ya, sama Mbak Caroline kita udah. Masya Allah. Sekitar jam 12 tadi Alhamdulillah. siang dia. Alhamdulillah. Wait. Wow. Masya Allah bukunya aja. Dan dia udah punya sajadah juga, Bang. Ternyata Masya punya sajadah, Allah. punya peci, Masya Allah. Iya, dia memang belajar. Tapi memang condong ke Islam juga. Tapi dia lagi Iya. sebelum ngobrol sama kita dia lebih condong ke Katolik katanya. Orthodox. This is Orthodox. Catholic. Nah itu Katolik. Roman. American style, I guess. Apparently, KJV, GV, NIV, Bible. NIV. Lutheran, Oh, Lutheran. Oh, the Protestant. Ya. NASB, Oh, NSV. It's we okay. Orthodox. That's the Orthodox. It's the Orthodox. Quran is all right. Yeah, this Quran is small. Quran. Masya Allah. Okay, and then we have for the big boys. Masya Allah. Masya Allah. Yeah, that's all I have. The And books. show your hat, brother. You also have Berarti that hat. beliau sudah pelajari semua nih Al-Quran nih. Iya, dia udah itu. Sehingga melahirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan pada poin ayat-ayat tertentu gitu ya, Dek. Iya, dia pertanyaannya dia perbandingan, Bang. Jadi ada di ayat Al-Qur'an menyebutkan perintahkan Musa. Habis itu ada perintahkan Muhammad. Apakah ini narasinya sama? Pertanyaannya kayak gitu, lebih yang Iya. lebih mendetail dan perbandingan dia. Masya Allah. Sampai tadi pagi sih masih ngotot nggak mau, tapi kita tanya apa yang Apa yang menghalangi gitu ya? Iya, karena dia udah cukup belajar, udah ini, udah itu, dan kita udah tunjukin scripture dia, manuskrip dia itu memang nggak ada yang kena ke Yosua dan segala Iya macam. sih. Kalau amunisi yang adik-adik gunakan tentang manuskrip kepada mereka yang menggunakan logika, pasti kena itu. Alhamdulillah. Lanjutkan. Yeah. Bro Bilal,
we're gonna release the certificate, the mualaf or revert certificate, so you can enter any mosque or you can travel to any Islamic country and all that. It will support, the documents will support you. And if your ID, I don't know where you came from. Where you came from? Where I came from? Yeah. I mean, are you in the States or are you? United States. Oh, you're in the States. All right. Jadi dia dari Amerika. So yeah, if you want to travel to Islamic, like if you're going to Mecca and all that, the non-Muslims or non-Islam is banned, right? They cannot enter the mosque and all that. With this certificate, you can. So all we need to do is you do repeat the shahadat, and we'll release the documents for you. Okay, brother. We can do that. We can do that now. Right. All right. Silakan, Bang Zuma. You're here for brother. Alhamdulillah. Silakan, Bang Zuma. Iya, baik. Langsung syahadat ini ya. Iya. Oke, baik. Bismillah. Repeat after him. Yeah. Okay. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Masya Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Can I do the Allahu Akbar, Allahu Akbar. Can I do the translate one, the English one? In the name of Allah, The name of Allah, the most gracious and most merciful. the most gracious and the most merciful. Yes. Lanjutkan. Lanjutkan, Dek. I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God but Allah but Allah, and Muhammad and Muhammad is the messenger of Allah. is the messenger. of Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini saya harus berdalam bahasa Bugis kayaknya ini. Oh, Bang, mantap. Alhamdulillah. So yeah, we're gonna. If you have any questions, bro, you can shoot. We have a couple of imam here. My teacher is here as well. Bang Zuma, Bang Hendy Salebes, Sugi Kristologi, Bang Ardiansyah, everyone here. You can ask any questions about Islam. Okay. I have questions, but being that I just woke up not too long ago, so I want to fully wake up and get my mind together before I ask any question. Alright. Jadi dia baru bangun nanti agak siangan dia baru bisa nanya-nanya ngobrol-ngobrol. Nanti sama kita aja nggak apa. So yeah, in a couple of hours we can have a chit chat as well. I have to do some things over here. All right. Sure. All right. I'll get my questions and I'll bring them forth. How long is this live going to go for? Maximum about 2 hours because it's 1 p.m. here, 1 a.m. here. So we're gonna do the meal before fasting in like 2 hours max. Okay. Yeah. So, but if we can chat tomorrow anyway, like Okay. when I woke up or Okay, something like brothers, that. thank you for this opportunity and the certificate situation. Message me and give me like. Yeah, I'll DM you. Bang Jibril, coba ditanya itu burungnya udah tiket belum? Oh, so yeah, one of my teacher, Ustad Sugi, asking, have you already circumcised? Huh? Did you already cut your hoodie? Did I take and start cutting it? No, did you already circumcise or you haven't? Am I circumcised yet? I mean, I would have thought so. Yeah, I'm No, circumcised. did you or did you not? I was like that from the birth. Oh, so you are circumcised. Yes. Oh, thank What is God. that? What is that about? Right.
Yeah, so dia udah disunat dari kecil. Why? Ustaz Sugi. No, because that's one of the I think principle that you have to do. You have to be do that? you have to be circumcised. Yeah. So if you, the only people that's not going to be circumcised in the American this area would probably, if you were talking to someone maybe from Haiti or places like something like that, Oh, you might iya. consider like certain cultures in America might not be circumcised. But Oh, jadi cuma beberapa suku atau beberapa orang yang di Amerika yang nggak disunat. Dia